ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Shising hadin masyak kawang petrol bom ya ke ying usumbut Menteri Rangba ubasnya balang dhar kinong yalam bakinong syong shnong kanartiang konstituensi klap pendam jurhalo ketai ke jingja. Habis keren bergelap patai kubur ubah mud syuat haba rangba shnong sopho bahak papuk nartiang konstituensi klap pendam jur ya kirunar kibla thombor haying MLA jongki hanong mensong da ke bakawang petrol bom. Shushu lapen pau badan bok bahak ketai ke jingsha kawang petrol bom kamshim ladan kanu ke jingja basngausi berula kerpa di bor jongkaan bikin penstad bantuet ya kitai kirunar kibedon keti. Hagilah pakai kebun mendin mo, kebun kumbar. Sau biji bersihkan. Kalau don kejing kawang dah petrol bom, dia kejing dah nong macam ni masnya mahalang dah. Di kungkinong elang tempat pendampingi dari institusi bergerak. Pada kain berkawai kain natian tempat dari institusi bergerak. Bau nong macam ni, ubah macam ni mentala sauten. Patulong loyo ikicing sania di bawah. Ini harga puan yang kecil pun koi pakai. Kerja kan ini kerja apa? Lakawang tu petrol bom sekali satu hantai nombor sok puan sih. Di kumta iwan patun ranjuri ikicing le. Kapan pau bah kejing le yung mikmat kapan iru kawai ni kita mo kejing nyobain ngali kejing mo isngau dan mo kung pinong song jang katanya bro kawai bakat yung mikmat ni wala mi lapay ya kadang sina ungan aku kini ke ibala sing ilaman ong dalalong kung kejing ton ma ya kejing em jong Pagkaburo yung konsensi hebro kaway hagad yung snoske kung kini. Tingi na kaliang dyan kung tinongiraw yung ka-congress na. Dapat ikibo sa kaan pagkadis mo makan. Simkya batang wag ikinikinong le ikinikikam sniw. Nang bakong kini kinom jiyasu nang nisat man. Idap to di fungsi ko bakra. Namarwa ki kini kijing le hagba la mut ban persang ban hetma na ban le kung kini kam sniu wat iri yem jong no mi macungi kalau ke ege ba pencong sir ya ke celai bro we amar sisni I kubor ba kajia hagwe office nata sisni hagwe ba kung kini ege no mi pendrem jur bat ni dawajur na kibor jo ka ai ba kidai ban twet ban kem ni kung kini kubreu ban pensitom iki Markum kini kam deh ke bapa nak bertai nak salang berkeri berkerja keri ujung ki berapa we. Saya sin ni banjur dia kata bah ni penrem jur ya kum kini knowledge new ki bertemu ban pensiong seir ya kucingim ki bertemu ban pensiong seir ya aga nonghieng nongsem jong bu ambil we itu ni. Dia kata saya sin ni ketujur dia di border ka anda kita bantu bet ban lap kini di knowledge new. Nagaliang kejong ni kilong tumili baru konferensi ni dakan mo dikecing ngapsi ke bakraw namhar lasante mo ni MLA joni la syakri hok yani kung kilong kerjaan jong hagi lang sa alang hakirit kirya habaro kilyang kecing le bahabat hagi no kita ki konferensi kiba day ban pe dan nyaw silyang mat yano ro tengi hikung kilong kini ni dak kecing ngapsi ni pan pau kecing ngapsi ke bakraw adok kata namarba kum ya uni unong yalam unong mikmat ba ki ngimtip mo kum kino kita ki riu sniu lene riu paman iwan ban pensier pensmit
pat hakajing perkat ke jongi ru lada kum ka ani ki ailat ya kum kini ki riu baman nang ni sekmat ro ni tharai ba ki wat ya kamen sim jong uru kin simi ni nyek skem ba kum mangi kinong kersian jong uru tangi banjur ya ka an bakin sim kia bakin tubet ya gitu ki beriu ki balik hakatu step ki jing berngam bersin nim ju yok sngawi tang hakani ya pas time bang yo sneo ni yo I kum kini jing dia aga jing sisya ni na talian jongi ni ladang hidu hi kum yo ni nong yalam te ka ri aga jing pek ke jongi ka ri bat ka jai ka ri ke jongi ro chano ban nama aga jing yo I ke jongi hi ka jing le pha mdei le pha tang ya ki bau mon tang ya ki bau I uklam dan nhau silang khmat ya baro hi kejing le pha ke jong ngi yo I dalam jong hi Emily balami mati la Southern kenti. Bahaya di sekri pakai konstitusi. But dia ikut kini kiba pensusi dari pensiun sendiri Emily Jungi. Ismi boleh kamram Jungi pangwan sekmat penrem ini dia. Nomor nimla marsubi marway Emily Jungi. Bala baru si kata bala kit ke kaya kesan jol konstitusi jol kipai masuk sinong jol ka warna tiang. Jahan ni wan ndai dalam nunggu jing snow ndai gede gede jing snow I don lah ni nunggu kinong yalam sinong kinong yalam balan antara idon kinong yalam jol kinong kemi isama ya hadir bayu itu buah baru kinong yalam gila ya penduk lang bat kila omba pun kinong sok sinong jol warna tiang ndai ban ailat dan ban susah jem kinong jing dia. Jika berdaya bagi cipta cokaan ndai gede jing snow jol Iwan Sekmat Pembawa, kumpul narkian konstitusi, ni solusi yang ini